Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki officer ka Meghalaya State Pollution Control Board ringkat ki officer ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ki beriau ki beri pej ka tanat solid waste management kan thup ru ya ki noi lam snong jong ka lum dai kla bat lum sok pien ha ka khatwi trek ulber ajak pendriau ki lahir jurep ya ka jaka balat mu ban pelong kum ka jaka bret nyut ka badan ha ka than bhairbong riboy district adien kini ka jingle jurep ki officer bat ki noi lam snong ka lum dai kla bat lum sok pien ki la shim lang ya ka rai ban pensange no shwa ya ka jingtu panchna ya jaga berat nyut nomor ba ka jing persya nak kipat ba kadang yai beteng haduk mentah ini dia oh nah baru duduk kamu ya kasih kecil size kata saya ingin kau punya tentang waktu kamsi yang jupi mah, nak yang kan ni ka company mentah ka ribu bunyi kamdi shoot ban sulit berak belum memakan untuk kata apa telak don ke bala ai NOC kau berubah kalau nak kelar konsul orang bah tulak sulit ang dapat kombo sagaway pat kejung sai bawan pollution lambai saru yang bah nampak long gani takalong kejung sisahi habang iyai kum kalenti terkam jongka ain ru kan bisa akhirnya ban bu ujang lum kata kalan fill up mah dan fokus social management up tunjuk kami sa ban bu ujang lum markam kamdai ke besuk ban pensangi ujabo ajang lum kata kalong jing sang kata isar tip mahal kata kamlong ke besuk pencenah haduk ana teli kita lagi scientific plan baong mah ban khangat kata jing tu ujabo baling ang kunta kalong ba kadaw kalong ba ka berembong ada ke commercial area jadi kayo ke bahek ba no kumlong isar rong kam tip ano kilo kami mo taw jabo ano kilo plastik ano kilo gibi wi pat jabo ngi tip ba ka snong hangne ka ada ke snong ke bahek kayo ke bahek ta mentala abang no san kilo ka manra on te ang ni retang hadim simnai kan sapoi 10 kilo tolong tapi nomor kadi kayo bahek den ta ka daw long nakalyang di ke snong shopping pat ngkwa ba kanil long ajing sma ya ke snong sungigen agin kaway ka bakmat do no magkatahi ko ikya jongi kin sunong markaniro kalong ka kabisyong sunong gipaiba ski ngiko agi kanlong hagin habut bat kanlong kajing semanan ta kin sunong hadu muntahin na kalang sunong jongi hila simbe karay belong ba inam siya ang ni area namot kaktahi ka iko ikya tangkat tahi sim ya karay na kalang komisi jongi ring ladap ikan kantahi bangin le akal kom jumut tak ni manamanta na kalang gastig gomen do kadan daga tenyut babyang tiga kadek kameram juga senang kan banyak kerpat nak sukar bukan ai ke tenyut babyang ban subuk pathar gan belong isa subuk pathar kumlong abdon hira kata ka jingken baik ka tikna namba ki officer namba ki engineer akan nak kamun bu jadi kata ngina kelek senang teh ya haru unta teh kini jaka ng lapik kamilong masyatur kadang kawa ingin kuat kan ban pelong jabok kumlong kawa angkra tu mo mensyua hapuk mulai merten kila semua ade ke klau labu ke juga banyak untuk kisah kalau biang henry mentabat labun menri lalap bakam kambiang kalau tentang ikwa bakan ni kerja kita tahi kat baru skim lawan orang baik ni karena orang citra lah habu karena kan dia kemudian jikip nak lagi relasi wan kot maru kwa paniyo kana bil dan nak tak ada terus kita lah sempat mengamu bangam pelai bil barang itu barang itu pun kwa pun orang bau por lah khang ni ba
nakaliang ba ni dupis kiti atau ngapes ngai saya tukam takada ban plai penebel klem de walang ta ngap ngim tre din takada ba yak tak sing kok mok teng te kade gamos mon tho ande kamde ba pa mangim tho mo bahkan ni ka jeka bahkan long men he nyot marla da wing kren pan ka nakaliang jungi bi engineer ba snai kro baru kamla ba susti malah super kro snack ko chẳng thế mula si ông si thế plastik lại thế plastik thế là một khăn đâu bây giờ để xin là thế gần perah begini dari nak kau kalian mau beli semua tali bakam long senang dengan saya beli saya ini forum tanah klik senang dan kalian sungai dengan senang senang bahkan miji nomor yang ini kan saong bah ini pada kamu kelai saya juga beli yang Untuk pollution booth kan ni kita kamlong kamlong ni kan MP kamlong batang di jaga kamlong riban bapin perkat hi ba bu ka jaga bon chuan the nyut am kamsha kamlong ni pini ban penbenta union wanra lekta de penbenta ni yang mutafi kala ya imta kita de penbenta ni wanra bre pisna ka jaga bre aga ba pi penjana isu tuju penbenta ya kata kasya ka ai mo kata segregation of waste nanti bre pi proses bre ha ka you mentaki pakat kita ka ya ka recovery jongki resource pi mentakum ka plastik yang aba ping yang am ka mayo mentana volunteer yang kran kidon kena ka si jungi hi ba laya te ngatre ki company na bar kin ai ki machine ya itu ki plastik chips ki plastik itu bor ka kin sim menta kin sai kin pun khoi kisna bre kini ki long mun ki playboard jongpi ka ki panel board bi ka ki itu bre layo sna jikang ki kamera sum ki pi gum kita ki gila ayu menta nakaliang jungi hit te bon ong hi ba pin don hi ga jing mut hi bon wan suara be kali bon tenyut ani te kamla long kata te kamla long ken bo sha ya ne ni fikwa bre ba pin sandur be ka unyut unyar be hanu rom pre pos long bre te ladon ka to ka waste management cell hapo dis council ye kendo ibai andi ki don ki engineer hang to tingin sa bo bre daga kenja ka project kan ne bingin wan ngin su sha gen kalong kum no unyut uni ka no yeng pidon ka no kontot pidon ingin hap pelong meeting haman ka kentoi ban pensutu iki apa store ngi hable umta hang nili te kat no syo kat kum karai ka bobi nomor pi to kumne leng no snong pia kwa ya mo le taman ka mcha su ka yu bre ngi bre bangin su kren bre ya ka bom dei banong ka biang ka pinong jakat se nyut kan poi ka ba e ngi bre nomor ngi bre long bang mi penya iki an kanun bre ta ka mo chakli mengi aw latip an bong ta beli pisa ada kepot kesong kala lah kenong MP lah sia tinggi suya je nakaliang jungi kumki member bot no kong menu bu yu kita ngim dan jing tip jing iru kan nomor ba donar benta koi gadi kata kata kabis pun benta unit ada pun benta unit pada no so repi salan ber unit bala ban salan unit ke bom la ban salan pada balan pen kelas bo itu unit pada bimla ban le i pada kata tian frank kata ka secure landfill kan ki kan kapoi hadu kata ka benta kan halor kan ni bre ngam tip mono initiate mono beli kan ni ka don bahar ka kom ni tutu di sandur ka nur kom ni ka ni zakat ni salai man ong ba ko biang ni kam biang ri menta ban song hi ban chu na kro ni chulong ban bret ni ka ain kam sya mo ka tu solid waste management rule mali ka supreme court le ka ada ko don ki puli ko buat nadu sitirek april le ka lang kam pen janai su ko rule to nakaliang kajungi kwa ru nai kuble ya orang bak snong jong galum dai kla borembong bat ya ka isi hi brok we ya ka jing don rangkat ka jong pi ngilala ban poi sa ka ba ya stu jumun ya ka benta ban yo ban ya kenduk lang ban ya te na benta jong ka snong borembong hi dan nakaliang kajungi ngai kuble ya pi bat orang bak snong lem bat ka extreme member jong galum shopping borembong gidon hapo jong ne ka jaka na ka benta ban wan jongo na kaliang jong ka extip dorbar snong kumju bat yagi officer na kaliang ka pollution board bat na po KCDC kilawan apo jong ne ka jaka bat ha kane ka sngihi ngelayo ban kran sai bat ki officer jong ka badai pet yagi ne ka solid waste management plan hang ne apo lumdai kla borembong na kaliang ka jungi ngila yo ya ka jing pensai ka bapaka na kaliang jong ka pollution board kilaong ba ya mentahi ngimla su ban pen trekam ya kane larai bet ban pen sange mentahi na kaliang kajungi kum ka extip bat ka dorbar snong hi yap stangay kisiti ban wan naki ba nginyo no ya kisiti ka ba la rai ban pen sange no nang ne sakmat ba kamde su ban mi kum bang ngilewi hang ne ba kilawan se ru yo mau kerteng dan na kaliang kajungki kila rahi ban pen sange no ya kane kam
dan nakaliang kejungi kum ki nong yalam jong snong i kwa ru ban pansai si pai ba nong snong ba ya kane hi ke jaka larai ba mentak singi khatwei terik benai balai arhajar penriu larai ban pensange kenang ba kanom dan ke jing sutu bakla ha kaliang jong ki nong snong ki jungi yang ai kublei ru ye ke besar ki balai wan ha kane singi bat nakaliang ki jungi ini yang skembet ba nak ya kane hi ke benta kemun nakaliang kum balarai dau pai ba nong snong ba kedor ba snong ban pensange mentang ngilayo ya ke kubur ke basultanat ba larahi nakaliang jong ke department ru ba kin pensange ya kene ke jaka kenyut kublei sibun. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams. All in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.